Omushango ogu guri omu kooti enkuru ey'Ambarara kandi eriizooba nabwo gwayongyezebwayo kusiya 23 by'okwa kashatu 2023. Abaana b'omugyenzi aba twabashanga aha kooti enkuru ey'Ambarara omu kasheshe k'eriizooba bashobangirirwe bwanyuma y'omuramuzi Alan Nshimye owabashemereire kutandika omushango gwabo okubagira ngu fayiro tagiine nikwe kugambira roya waabo okuza kuronda fayiro aheeri. Bashasha hamwe na roya we tubarebukaho mu kooti eriizooba konka hari shaha 8 nikwe kooti kugaruka kashutama nikwe fayiro yabo kurebuka ati omuramuzi okugambira roya wabo ebashemerere kukora omushango gwaza kutandika kuhurirwa. Ekyo kubanza fayiro yetabuzire konka yetariho mu place omwanya gwo kwiza hati konka kubagireta kooti yatuhereza schedules turahandika nk'abaroya rero tukahika hanuya akoza 2023. Abana b'omugenzi yora mu mutego bagambira TV West okubatandikira enshonga zabo. Mushango tukakuhababa 2015 konka turano kutambura zere tuyisha fayiro yaba yarebeka ukahata babiri mwamiro kama bashasha akabasura inywano watatitwe weni yamusigira ubunanizi bwa kwerekaye including family documents. So atambwire buke kwiyamaze kufaha bamu akakubagano kangu bashasha kuturumba gusa munonga na ngutu ivune tukagezaho kutwaturana no abashasha kwaka na pretending ati soko ba discovering ngo no muyayi nebyara kufera documents bazimuyeho bazibisya Ephraim bimuki. Abana nibajangu bashasha katandika kuba bingo mu itaka bwanyuma ya nyina wabo Dorothea Mutego omwaka gw'2023. Abana aba bashaba koto kureba ngo yagezaho kurira omushango gwabo na bwanyuma base kutunga uburinganiza bagaruka mu itaka lyabo. Omugandi habarikiro kwerarikerera muri Cyakakara Katovu Lyantonde habwa bakazi babiri barukurwanda itaka ryibabo. Omugiga urukumanya Kabdunur Kakuru ni wiba wasura ino wa Mungu na Safiat na Jumba kandi bona batwira mu bushwere emyaka iri kurenga 20 konko bwa hati bino ko batari kwikirizana mu nshonga zitaka. Ari na planning anjagala mu cyusewa muzeri engulu ku kibanja obasema kibagisoboka twali tuseho namuni mu kiraba mwali sose ni mwe kanya kino ni mugenda ni mwe kanya na kiri kino cyakice ati kati nze cyenjagadde nkolesha ojja kusiba kagogwa kachina kava katimba oba yana damu na asiba oyengaje olwokola ki olwebisolo okuli emmere ye naye olwokuba nti okuvedda nedda wakola kiwalimira fenga ababaddewo tugamba nti tuyinza okuba tukoze eki bamuzimbire eri waggulu alimire wano. Abebembezi n'abanyadini b'obusiramu bashikira mu kyaro eki okujana hanshongezi konka byaguma biremire. Mu kirase mwawe etanagwa bulunya wetadde olukiiko nti muleme kwerimba nti waliwo ekigenda okusigala kikola kitambula wabula bwe mukola kino ate musobola okusigala nga mwewe ekitiibwa oba ali eyo maaso muliddiŋŋana mwemwe mumanyi nga mukikozesezza omuntu bali force ate nga ne mukuwaba nagenda lwanaku yange ate kati mumulama ate force irina okubeera mu nnyumba Itakeri niringana hika 16 ekyo kugaba itakeri mu buringaniza tikakozurwe nkoko ebitiso bimwe biri kuragira. Abwa TV West Adolf Ayureka na Sandeke William.